асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт иброз доштанд ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар зарфи 3 соли охир 18 муассисаи нави таълимӣ ба истифода супорида шуда, танҳо дар давоми соли сипаришуда бунёди 11 муассисаи нави таълимӣ бо 16 000 ҷои нишаст ба маблағи умумии 364 миллион сомонӣ амалӣ гардидааст. баъди ифтитоҳи муассисаи таълимии рақами 65 дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт мулоқот намуданд. нахуст сарвари давлат ҳамаи ҳозиринро ба муносибати ифтитоҳи мактаби наву замонавӣ дар аввали соли 2020 табрику таҳният гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти аҳамияти бузурги соҳаи илму маориф дар баландбардоштани сатҳи саводу маърифати наврасону ҷавонон, ғамхорӣ дар ҳаққи насли наврас, сармаягузорӣ ба ояндаи ободи ватан, пешрафти давлат ба соҳибкори ватанӣ Абдуҳалим Қодирзода, роҳбари ширкати Ёқут 2000 ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат ин мактабро бунёд кардааст, изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. дар як муддати кӯтоҳ бо талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, симои пойтахт куллан дигаргун шуда, дар баробари бунёди муассисаҳои таълимӣ инчунин даҳҳо иншооти таъйиноти гуногун бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми созандаи шаҳрдорӣ ва ҷонибдории сокинон аз ташаббусҳои созанда баҳои баланд доданд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар зарфи 3 соли охир 18 муассисаи нави таълимӣ ва истифода супорида шуда, танҳо дар давоми соли сипаришуда бунёди 11 муассисаи нави таълимӣ бо 16 000 ҷои нишаст ба маблағи умумии 364 миллион сомонӣ амалӣ гардидааст. ин хеле бисёр кори ҷиддӣ аст. роҳбарияти шаҳр тасмим гирифтааст ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ шумораи мактабҳои навбунёдро ба 30 ва ҷойҳои нишастро ба 27 000 расонида, бо ҳамин роҳ масъалаи норасоии ҷои нишасти хонандагонро дар пойтахт пурра ҳал намояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ оид ба ҳадафҳои асосии эълони озмонҳо ки ба беҳтар кардани сатҳи маърифатнокии мардум равона гардидааст андешаронӣ карда, иштироки фаъоли хонандагони муассисаҳои таълимиро махсус таъкид намуданд. мехоҳам бо қаноатмандӣ хотир нишон намоям ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ки тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон эълон ва ташкил гардида буд, хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт фаъолона ширкат варзида дар даври ҷамъбастии он аз 12 ҷой соҳиби 7 ҷои ифтихорӣ гардида, аз ҷумла барандаи шоҳрҷоизаи озмун шуданд. ҳамаи ин дастовардҳо натиҷаи заҳмати софдилонаи омӯзгорони навовару эҷодкор ва саъю кӯшиши шогирдони тарбиякардаи онҳо, инчунин самараи ҳамкории хуби падару модарон бо мактаб мебошад ки бо истифода аз фурсат ба ҳамаи онҳо миннатдории самимии худро баён менамоям. зимни суҳбат сарвари давлат аз омӯзгорон масъулиятшиносӣ дар корҳои таълим ва истифодаи самараноки имконияти муосирро талаб карда, хонандагонро ба донишандӯзӣ ва аз худ намудани касбу ҳунар ҳидоят карданд. аз сокинони пойтахт даъват карда шуд ки ба хотири истиқболи сазовори ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлолият ҳамаҷониба талош варзанд. мо шумо сокинони пойтахт вазифа дорем ки ҳамчун миллати шаҳрсоз ва шаҳрдору шаҳрнишин намунаи ибрати ободкорӣ, маданияти либоспӯшию шаҳрнишинӣ, одоби муошират, покии забон, гуфтору рафтор ва муҳимтар аз ҳама намунаи нангу номуси ватандорӣ, меҳандӯстию ватанпарастӣ ва худшиносиву худогоҳии миллӣ бошад. чӣ қадар аҳамияти аввалин дараҷа додан модаркор дар иншоотҳои сохтмоне ки нав бунёд мешавад ба санъати меъморӣ кам бошад, зебо бошад, симои шаҳрро зебо мекунад.
ما با زحمت اهلانه خود باید تا جشن بزرگ ملیمان پایتخت کشور عزیزمان را به شهری تبدیل دهیم که آن واقعا باعث افتخار کل مردم مملکت و مکان دیدنی و دوستداشته مهمانان و سیاحان گردد. بعد از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از نام آموزگاران و خوانندگان نصیبه حفیظ و خواننده صنف 11 جایزه‌دار آزمون فروغ صبح دانایی و آموزگار حمزه علی شراف‌الدین زاده برآمد کرده برای همه تشبس‌های سازنده و غمخواری به نسل آینده به پیشوای ملت اظهار سپاس نمودند. ассалому алайкум пешвои муаззами миллат. Ман ҳафиз ва насиба барандаи ҷои дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидоноӣ, барандаи ҷои сеюми олимпиадаи байналмилалӣ аз фани география ва ҳамчунин гирандаи стипендияи президентӣ дар соли таҳсили 2019-2020 мебошам. боиси ифтихор ва хурсандии мост. бинои нави таълимӣ дорои тамоми шароитҳои муосир мебошад. ман аз номи худам ва кулли хонандагони муассисаи мазкур миннатдории хешро ба шумо пешвои муаззами миллат барои бунёди чунин муассисаи зебои замонавӣ ки дорои тамоми шароитҳои донишандӯзӣ мебошад изҳор менамоям ва дар навбати худ гуфтаниям ки ба ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои шумо мо хонандагон бо баҳои хубу аъло дар мактаб таҳсил намуда дар оянда баҳри он саю кӯшиш менамоем ки номбардори ватану халқи азизи хеш дар тамоми дунё гардем. ташаккури зиёд ба диққататон. чанд забони хориҷӣ намедонед? муҳтарам ҷаноби олӣ, айни ҳол ман забони русӣ, забони англисӣ ва забони немисиро пурра аз худ кардаам ва дар оянда ният дорам ки забони фаронсавӣ ва итолиёвиро низ аз худ намоям. забони русӣ англисӣ ба дараҷаи чанд? ба дараҷаи олӣ ҷаноби олӣ. олӣ? бале. олӣ шуморо курда гирифтанд дар кор? ташаккури зиёд ҷаноби олӣ. хуб, аҳсан, аҳсан. محترم جناب عالی پیشوای ملت، من شراف‌الدین زاده حمزه علی آموزگار فنهای فیزیک و متمتیک مؤسسه مذکور می باشم. محترم جناب عالی، شما ضمن ارائه پیام خویش به مجلس عالی به خاطر باز هم بهتر برای ماندن آموزش فنهای طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی، این چنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نمودید. ما آموزگاران از این اقدام معارف پرورانه شما خوشنود گردیده کوشش می نماییم با احساس مسئولیت و سفر بر نمودن دانش و ملکه خیش را در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس و در عمل تطبیق نمودن این هدفهای 20 ساله سهم گذاریم. در همین زمینه پیشنهاد نمودید که همه ساله المپیادهای ناحیوی، شهری، ولایتی و جمهوریوی در آید به همین علم‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی در همه زمینه‌های تحصیلات گذرانیده شود. توجه و دستگیری شما محترم پیشوای معظم ملت آید به در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس و در روحیه میهن‌پرستی نسل نورس به سابقه می باشد. محض غمخوری‌های شما باعث بران گردید که امروزها در تمام گوشه و کنار مملکت از جمله پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه بهترین مؤسسه‌های نو و زمانوی بنیاد گردیده در آن خوانندگان به تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند. افتتاح باز یک بنای محتشم تعلیمی در پایتخت این هم پدیده نیک بوده در آن خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفتند. ما آموزگاران این درگاه معرفت از شما پیشوای معظم ملت برای چنین غمخوری‌ها سپاسگزاریم و در جواباً به غمخوری‌های شما وعده می‌دهیم که برای نسل نورس را در روحیه میهندوستی، خویشتن‌شناسی و ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی تربیت می‌نماییم. سلامت باشید. کسبه خیلی خیلی مسئولیتناک است، دشوار است، وزمین است. نه هر کس غیرت می‌کند آموزگار کسبه آموزگاری رسول کردن. نه هر کس. تربیت کردن فرزند کاری آسان نیست. کاری آسان نیست. لیکن علاج دیگر هم نداریم. تربیت نکنیم ملتمون بی‌سواد میماند.
ملت بیسواد موند، این بدبختی میاره. با همه شما سلامتی، موفقیت برای کار.